Chi bai vek ule AIZAWL Talkies channel a kalo lawm vek ka cheu hunrei tak chung ka microphone ten min peilo sana wangin ka chol de uren ro na tuna chuanin gear tharte alo thleng ta boka tlwang takin channel te po kan kalpui thei to turanga ila ka chol chung khanin Mizo movies alo chuak nem man emema munom tak review chakom tak te anni hloma pathian zara dam chuanin movie chuak thar te le he video ma chuak to te kan review chho thei zel tura be seila voina karon review tur po hi ama a kati chwa tum script po zia vek to la edit lo ania hanti chwa lo mu ta tan chuanin ka wi deuh sia mi zongzong in social media an review chwai to hnuwa tlai takin karon review vele chap don ani September ni som pakwa khanin vanapa hola Rawngchawhpawlh an release a bora karon nei hit nga le mema lersia play a top chart an ron lo ngal char tun thleng hianin ka sia swalo chuanin top 10 a an la lang phani premiere night atangin chantaila Mizo movie premiere hi voi thum ka kalna ni to a masa jok pahnia chuanin timing an bo pel na sal tuka anu nungjok phei chu kan en zo man lo hiala hemi pani hi chu min som ni lawin enge kemani na ticket leya kan kalvena angani ta tunju ma hianin Rawngchawhpawlh hianin miron somat ti chuanin experience movie premiere china chuanin chu experience ka nei che khop meya chu tiang thotura chuanin ka ngai dewani dik tak chuan Mizo standard time an chet kha karinga ma seng anlo punctual na sa khop maya kan tlai shita kan han thlen chuanin kutan lo beng dur to achunga khanin kan zak ang reng lutuka maseng movie ero khachu atira tang khanin kan envek man thunga a movie hi green rocket inanti chwama khanin an studio an edit line kan leng fu a chuta chuanin min entir thuak a hmunom kha ka tilu tuka zo na ka nga boxya soitu kha ka nga boxya he kema kha khatyang movie ka mu kha kalo phur ve boxya an ngai dan ni lo deu te kha ka soyang em o ti te kha ka ho nu khanin kai ngai to le nu no ka in thiam lo wang reng lu tuka kalo ri ve phong boxya amai ro chu an ma ni hi mi ri ru zaw lu tukan nia chu wang chon chu tiang em chu alo ni lem lo tura ngai la lo ni chuanin ngai dam ka di nga ni se chan engpo ni se a premier zana chang ringot pokhanin chanwal chhajia kha amuna kal khom te khanin kan mungalani an teamwork fu zia kha hei hairwa lo khanin mu theingal vek mea thil han ni phel pheng phung angkha a omlem lowa an shooting laia an chanwal marpa tang khanin premier na pokhanin aron changrwal emema an promo na ni se theitop choin promo an beina sa tipo kan shechewanga khatyang konga khanin green rocket hian thorim na hianin an fakum ka ti emema he hi an hlotlin na pakhat chu ni ngalin ka sia am Rawngchawhpawlh ti chuanin Rawngchawhpawlh thawnthu hi zibi le zona te inkar ania ento kan tamanga alo la en lo te tan toite in kan soi thwa kanga love story pa ngai takangin na en theyanga kan khutlang nun pholan na angjong te poin adu tan chuanin a en le thei tho boka a thawnthuwa hianin zona le thanglai pol fanu zibi chu voi khatin hmuna khanin an lowin mail du ve ngala thanglai pol chu caution dang te nena intlo polo tak mai an nia khokhata cheu si kha an mutlem hlom emema mani pol chung te a he khosachin angkha an nia chu wan chuanin zona le zibi pokha in hmuna hun kha an nga lo emema chuti chung chuanin anin ngai zong ve tlat boxia an chan te puina khani in hmuhdan kong te kha an dap china ni chuti lai chuanin thanglai pola an mirin tak zoko pate pa fa khanin pol chunga khanin din mun chazok thu nei na sangjok nei tum khanin chanan lo khove mek boka an din mun chan na torani kha chuanin le an ra man na te akal dik na torani kha chuanin ti sheng ma pokhan lo nei reng lo meya kha an pol chunga mi an mirin kha an la ni zui boxia chu mi te thwak ron vor vir khanin zibi le zona in ngai zon te thleng khanin aron ngong chhota ni hello nia chanchin lo mong fak lo engemo soipui tool si se oma karon kal ni zawlai di khana thoklo ta panyang laban ani mo pure ngom da ki dang lam lo shim shim
mil khat pon min mil lo ania upload tir lama hi chuanin nui za thlak ang chi nui na tur min ti hlim turang kha atam emema amai ro chu bo ro gari chho twala kanin rin main kan character ngai na te mem te kan han chan thuta I a studio ka en chum phe kha chuanin kalung oi thlot lawa khalai sin phe kha chu career ru kha in ring man lo na salu to ka eng kema khanin enge closure kha kanei man lo shimshima I ma se kha tak kha shing nun chu ani si a kan du thu samang hianin kan thon tu hi akal thei si lawa tin kan movie du zong te kan series du zong te nge po hi kan du thu samang hianin akal lo lu to ka chung te chu min ngai twa chwa ti ram hlim na te chana te sha zel chang na te mi an shwai lut ne emema kan ril ru zong khap pe lo thei lo khanin mi an siam ani amor an ron bok da ne ro kha amoi ka tilut to ka amoi ka ti khanin a thon thu ang pon ni se a visual enge alan dan ang pon mo an ron chan chwa da nanga te po amoi vel vek ki ani to me atom na hi thlir tu te a in ngat na sa a limum zong in mo alungai thak zong in mo po a thlir theya kema ni zokin atom na tur ha kan siam tur ang khan an ron da ni chu chuanin he thon thu a hianin an ron pho chwa tum pakhat ni ka sia chu kan khutlang nuna kan rin na wanga in thlir shan na langsar tak mai hi ania kan rin na wangin kanin en shanga kan rin ang ring lo te chu kan hmuhdan ram kai lo ngal ru izela Christian chho po sa kho dang bia ang main anin nga ya kan koshan dan tamzok hi a in angani amai ro chu in ang lo zeu engemo shang deu hlek alo omta ka wang khanin Christian chho kha sa kho dang bia ang me khanin minin ngai tir tlat me ni chu Mizoram a hianin an sa emema Bible mi kha kanin zir tir vek thosia kan namalano pante reng nen kan dan tlem te in ang lo shet awang khanin Mizo Christian le Christian in kara khanin in thlia shan na kha aron ompha pathian du dan hi aniang em o kati chena he hi chu tia ang cha chu anni po hianin an ngai dana lo ni ve mel a Mizo Christian te hi tibik ta angila kaltum na thumun nei si lir thei pakhata in khun len vet kan tuma kan leng si lawa lir thei da nga chen an chuan ngai ta kan chuan na chuang ve lo te kha kan ngai thei lo ringota amun kan thlen na huna khanin amun nei tu pa in kan thlen na turte alo rel mai dona hemi te hi ta hian thleng lo se kan ti zwa don nemni khalai te kha I ngai to na ati thui ka tia kan soi tuile don tla ta hemi topic a kan lu to hi chani chu wang chon topic danga lu da yang Rawngchawhpawlh crew a hianin lut ve thungila an cha emema tiang emema crew chale solithi Mizo film siamna a hianin kan mutam lo khopang an directing te acting te sound te engkim acha kan ti chan pe na hianin I fakphu tak soi phu tak hi an om ka tia I actor sa chang hianin chan phut ta ila an actors man ho hi an cha ni ti kan sia chan sa ho kha ani de uveka an mel po kan mel sia de uvek anya I kan mu photo screen na TV a te YouTube la ma te po ni se kan lo mu photo kha an ni de uveka tin an mani Green Rocket TV a kan lo mu photo kan sia bel tomi te zo pari te ram hangai te I kan mule a YouTube lama an lo pho china po an chang thiam chin hle ti kha kan shetlang vek to anga an ni ho hi chu ma se an lo thiam tak ani ti kha he movie hianin a ron pho chuak chiang in ka sia a begin tomia acting kha abon lu to ka best supporting actor lo man la pha kha ani ta hiala ma se best actor alala lawang ti hi asoi the mi alowa pa pu ya hianin ven ton tur lian tak ani ni de rin ka sia Ti chuanin director hi abarim laramo ya ni ya Green Rocket TV ami thawani ya Green Rocket TV a an video siam hote hetianga hianin ama hi I engem an puipa
timeang deuber te zingami ani a green rocket ho hi kan sha chewangin kumlamala no pang tak tak te ania director po hi enreng rengin ala upa zok zok lo ti hi mel chang hianin sha theya amai ro chu ti emema movie charon siam the hi kangai sang khup maya mizo movie hi level thara aron langkai dor ti hi zebra lo hianin kan she chewin ka ringa a movie chung zong hianin mi creative lu tukani zia kan chik po le kan mutamang screenplay ziak tu hi Raymond Colney ania Raymond chu election zangai roti film te 0389 series mizo series masaberani emok sha swalo chuan kami te khatyanga khanin akut nu kan lo munwal to filmmaker kan nei chatber te zingami ania ani po best short film award election zangai ro ti mangkhanin tun mizo film award nu nungbera khanin adong nge a thawnthu siam ho hi a mizo emema chuti rual chuan mizo wina film kan la siam ngai lo lampang hoi zong da hianin akal pui thiama helai takhi Raymond a special na Raymond a thiam zong takania chu Rawngchawhpawlh po hianin kan hmu in ka sha an set design la malut vele ta thungila mizo movie industry a chuanin set design chungchanga hi chuanin du thu sam hi ala lova ti top mai te ang I mason na tur kan langa emema amai ro chu hemi chungchanga hianin I kan film siam tu te mizo film siam tu te hi tu madem the an lova engwange kan ti chuanin an budget te amun te an la nei chatok lawani hemi konga hianin chanlang na le mason na tur ala tam emema an thei to pin an ngai poimo chinte khatyang ha an thei pato pin rem lowin an siam ve chin ani chuti lai kara a chenin kan lo ti li kaut sak boka kan movie maker te hi kan movie siam tu te ho hi an khongai thlak chin ani Hollywood ate chuanin studio ang topin an siam ati khanin cowboy film po siam don se studio a chunga khanin an siam meya an budget te polian chin reng ani I amai ro chu Mizoram a chuanin khatyang halati na tur munte space te la lo mai ba ka ati na tur budget takngel po hi ala lowa ti hianin an mani budget in tum chop te in an han siam noka chu an mani an producer khat chang khanin an budget inge a chen te pe chuanin an pu kangmo khatyang an puk na jang te khanin I film an siam phota chu chun puk te khan rule le chu tyang vel te chu kan lania wang khanin I set design a hi chuanin mizo movie industry hi chuanin mason na tur tam takala neya kan film siam tu te hi an thei to pianin an chwa ve chin na hianin I mason na kan muzel donin kasha tin green rocket bi ka hianin soilu taila an thei to phi hemi set design a hianin an thei to pan chwati hi asiate mema an ngai poimo ni ti siata a movie hi ka chu danin sangni le pathum chho hun lai borvel kha anron tilan tum aniang em o ka ti dewa achan chu mobile phone te kha kan hmu to a an motor Maruti Sente Walkman cassettes mo headphone te khatyang ang sin deu te kha khatyang te kha ka mu le te kha no pan zwa lai kha mi tha khanin aron langa khatyang headphone te kha ke ni po hai kan lo nei chena I lung te kha ti leng veng meya amai ro chu cassettes le Walkman era cell phone lo lang lai khanin a hun lai cha hi chu chwa ati har dewin ka sha chuti rual chuan kan sha tur pakhat chu khopui ani lawa thingtlang setting sang deu kha ania wang khanin thingtlang nga thilthleng ang deu kha ania wang khanin enge Walkman te po kha an lo la kol theya I kha khami lampang chung chang kha chu asian mi alawa anti swal nge swal lo a hi chuanin ngai dan chiang faka soi the ani lawin ka sha an ngai to chikim ka ti deu bok chu second ni po alang tlingem o katia mithi ina changa pon lama camera an pull out laya pon lama chute mithi in kalan ni ti po shot lek lawa ege an lo nui hwa lai khatyang an ron zep tel thlir te kha ati ang katia tin I khalai kha ni ngai to na te po ati thui kati boka hrilh katia I mizo ho hi kan ni mukhom to chani mithi in po ni se lo fiam thu lo tho lo nui hwa to khi kanom zela
kha anron da tel kher kha he details an ngai pui mo ka ti tin at ang theyang bera siam an tum zia kha na ron tilang katia chuanin director of photography hi Samuel rin nunga nia angle moile lungoi thak tak mi ron hluya Mizo movie a kan la mungai zen law anui za thak na te romantic na te khami choi tur camera movement munom tak mi ron mutir tam khop maya zolai di thuru ka anwa mu chwalaya atil dante zona lesbian mudlaya an hair kwal dante atamlu tuk shots moi tak kha ka mu chom me ni khangte khan I film ati quality emema tirbera montage pe kha chu moi tak hi ni ringo ta an studio min mu masak ber pe kha chang ka mur sunga Wes Anderson style symmetrical composition ang chi deute kha kan muwa kha ni ti changkang ka le zwal katia chome bazar dor bungulak insuk chuat no gas lak ration lak tui choi atamai bu fai tham khon thlengin khotla nga hian han soi top mai la adua pol kania than lai ni khote hian kan chek ve don chan chia min the chu nga je kan nun ni kan ne ni an shot tam tak hi ani amani nan soidan chuanin photographer pakhat thalak shang an ena changa inspiration mu ni in anin soiboka a photographer min kha kalau zot lo paltlat meya I anmani kinate po anron la soi turangai ram a movie shim hi atir phata changin mitalanghala zona khan anron focus ngala enge zona khanin ti atum adam lo nge ama kha ri rubuaya ni nge thlir tu teri ruwa zona anron siam ngal charchara atir te changin attention pek lo kha har ngal eme mani chuanin unlight pek dana moi chin khop maya penga thanglai hoina an manna alight bangchan veronin pe te kham moi ka tilu tuka zona aton nu ti maila khati hunlaya light an ron ka dante a dramatic box ya a movie a serious twala unlight pek a dramatic twala a thim twal ti te kha kan lo notice sem ka shelawa and director ina soidan chuanin light hi amu ta zir ni mai lawin a changtu te mil te poin an lo pe boka entirna pakhala chuan pureng akha atir lama chuanin thanglai pol ho tu pa ber khania a ronlan na sin tamzo ka khanin hard light ama khanin an pe bi kani ti chuanin a thawnthu kha aron kal chhota zela puzakopa rahman na po aron fu chhota zela thune ina na sazo ka ron chan chhota ka khanin I hard light kha purenga petolo khanin puzakopa khanin an petap zoka hi a hun lain thlir tu te khan kan lo notice care lo anga amai ro chu heta hianin kan khami ina khatyang te ina lights an han pek wal na awang khanin kan ngai twana lama khanin na lo thok doya a borak ron siam tu poi mo tak jinga khanin ron tel ve ta tlat me ni ole Rawngchawhpawlh hi Mizo movie zinga chuanin amang hi an la lawang ti la kan soi swal tam ka ring lawa soitong khanin Mizo movie industry hi level thara aron langka in ka sha asiam tu te hi an du tui khopin ka sheboka an siam satlia mai ani lawa ka soithiam dan chuan artani na hi an mani hian azong in an poma an lights ani emo sound effects ani emo thlir tu ten atam zokina kan lo chik lo ram thleng hian kimmaya khan details an uluk ani ti asiata a movie a hianin thil tam tak an phum rutel boka ngainom tak an ni hloma chung te chu engtinge ani in sha du chuan next video aron soi ka tumanga ha voti ti palang hei lo sin ai angai lo I hi chu ko thathiam I ler tel kheri chu boi thak kai sona tu mi khatsel chuan atam zok chuan in enwal toanga mase la en lo amu no mem tia Mizo tu po an la nual boka la en lo tan en nge turin karon cha du chewa Rawngchawhpawlh hianin award pangalai arlo le to boka Mizo award ni lawin India rampum huap award te ani hloma chumi ringot changpo chuanin en chakna tham ani in ka sha a en du tan ler sia playa en thein ala omrenga cheng za som sari pasari
cheng zani som thum paruk zani som kwa panga le za thum som nga pali te ania heng ka soi howa a cinematic na te artistic na te mutur chuan afia berain en hi ka du sak chewa chantela en laudang te ne na hanin kon zeu kha ani le meya kan soi chinang khanin darkar ni ania a boring man box si lawa aman hla in ti ve nge ka ring bokani a en to ten in ngai dan te kha comment section lama te kha ni min lo shil ve le ula kan ngai dan te kan soi ho le anga tin I enge Rawngchawhpawlh movie chunga hianin thil tam taka in phung ru kan ti kha khang te kha in lo notice em tin a ending te kha engtiang in nge nangma ni ya in ngai dan engtiang in nge a thawnthu kha a tawp tak ti te kha in ngai dan kha minron shil ve donya comment lama khanin kanin komle donya o soitwang khanin next video a Rawngchawhpawlh chungchang tho in shiat ngai lo ngai nom tak tak kan rom pho chhuak le dona chung te chu in lo en le cheu don ya ka video te min clear saka wangin ka lawm me